Uchokeria nkatho cha mwanya mutegeri ni untu kuona kanya kugwatana bautu kiri mubango jwa ugima ni utonga kiume gikimagita mkomagita tutho tukiwa mukutho ukojo murimo jwita wa kolera na imbije mieri iri thatu ithiri au kagitene ka December na mwanjiro jwa January itwari na cases kana makarika za kolera kiri kaunti ya Meru na kinya kaunti iri iriganiritie na kaunti ya Meru ni atatumba kwitho tukireba kana kurigiria mitunduko eje ya murimo jwa kolera ni atajorigitawa ni atajoija ni ruro ara tukatha twina ru ugoro bona ru kenda kuntethia kwarire mancheja turina uria ni urungamirite mantuja health promotion dene county ya Meru Susan Muthoni na igitari mbere kuma kiri rwangiro Red Cross turina Alex Muriki karibuni sana hibagana tubakwana kanya kuja kwarana about kiri Weru TV ugoro bonaro mutegereri kana uketha wina kiuria na warana about kurukira 40188 inyaki bugo imunyanya kurukitore live kiri mutandao ja Facebook kana YouTube na utike comment kwao tukethirwa tukimitegera. Susan karibu sana bwana tuwakona kaina wakethe mutegeri. Thank you. Bwana tunyari na ntoba opportunity na kugatona nkereto this time round kenda tuwa tukiaraniria na tegeri betu ikenda tomba kureta umenyo maturene na kire at individual life nenkuba kebya bonde wana ubare tukobera karibu ni gipindi kia minde. Alex karibu sana imbize tutetrana kagita gake kiri mubango jojo bagana tubakweza keza mutegeri. Ibwega ntobwa kanya kakatwaye konarwa kenda tomba kwariria ategeri betu na tobaritana mantoja kurigiria murimo jojo jwa kolera jurari ju kuthoka Meru na kenda ojau auga health ni utonga kenda twithira turina utonga bu bogima tukija kirogo Susan taiji tukutena mutunduko jwa kolera ndene county ya Meru indi mbijijwa ario mieri iri ithatu ithiri nikikuri na gitumia kuza tukerira kolera kagitene gaka kinya kethira tutui na cases active ndene county ya Meru kagitene gaka bega no ntoba that curia ntukumenya bwa warikia guturetera ndena gipindi giki itwale na that outbreak ya murimo ya kolera tauge pindu na no yetwe owatete antegoro ya yeto na nkoroki to the specific sub counties na dato kwariria ndani ya murimo ya kolera ndani ya Meru county kumara November ntwegitwe twina some cases ndene ya sub county chetu aratu anjire kwa twina those cases kuma Imenti South, Imenti North na Central aratu ari Imenti Central twari na cases 10 Imenti North twari na cases 2 na South twari na cases 3 kenda aria kuma aria December ntwegirwe twina another outbreak ira etometa the second outbreak ira yokaire Inegembe North twari na 69 cases na Central twari na 1 case and in that area twari kire kurusi anto batatu unto bomurimo yoyo ya kipindu gitumikira tukwariria manto ya tugarira tali affected. If you are not infected you are affected, meaning that ukaya kwigwa taye tono awigwe ukiaywa indirectly kana mutori waku ena thina ona wono wa wena thina itu ya tori betu begitwe other counties in Kenya ntigitwe kinyabo bagi fight challenges kunyara tubautwe twa fighter ta for example Murang'a, Omambe, Kitui, Mandera, Machakos, Wajir, Nairobi, Kiambu na Tana River Garissa still about fight about the same disease na nigitomi tukureta umenyo kana uridikana ntutuga mwanadamu no akuriganiria na rira mwanadamu akuriganiria nenda okarakiririkanaga na iro tuga tukaleta umenyo ndene ya maturene at least tukiwa twina a good position go fight thina yonthe ira yomba kweya especially murimo yo ya kolera especially rira twina partners betu wa Red Cross baraba gututetheria kumbro the wiso na twembro the wiso tukiugaga atiriri kurikiria iwo kwega nguruki ya kworia na tutumagira mbecha
kidogo sana ndene ya kurigeria na tugatumira mbeca mbingi sana ndene ya gutiriti murimo. Yes. Atutake Alex antuba bengi baije mudharaba mutune kira kijikira manuta Red Cross kiri mantuje gendera tona accidents ndira kuri na Ampara ndira kuri na Mianki. Personally ntaije nya Red Cross ni thero ya iri involved kiri mantuje gya cholera. Mbano utwire ni atata. Ibwega batwe Red Cross itwetharo tuki ditangugi kiri mantune jau ogweta twetharo tukirita mantune ja Mpara rira kuri na Mianki rira kuri na accidents twetharo tukiomba ku respond na tikenda tumba gutetheria antu baria na kintu kira twitaga kuri na ngugira twitaga ja Red Cross at a county level. Gintu kia mbere ni kwi gintu twitaga health promotion kana kuritananto kwe mantu jegie ugima. Na kigi wikyo kitumbite kwithirwa tugwatanirite na ashore betu kana partners betu ba Ministry of Health through the county health department kenda tomba gutetheria community iji kuthithia ira kuritana community mantuja uria cholera ijaga uria tomba kurigeria cholera na kinya mirimo engi na ikyo ntutu turi na njira nyingi muno ira tumbite kwithirwa tukiritanaria na bongogi imwe iri gwito nyomba kwa nyomba nturene cietu na aria kuri na Igembe North na Igembe Central tumbite kuthiurunka na aria onja na kinya itutumirite radio ira cia gwikira ngarine ira twita public address system tugeta twituma area uria tumba kwirigeria ku murimo jojo jwa cholera. Akagita karia kwina mutunduko jwa cholera ntije kethira Red Cross ni very involved so ata. Yes, rira kuri na mutunduko jwa cholera kinyario no twithara turi involved na twithara turi involved ku kaeja na example na rira kwari na mbuga ja COVID ri kwari na mutunduko jwa corona ituamba gutethaniria na Ministry of Health okairi kusafirisha intoja biria bikwendeka daira kuri na mutunduko jou menya mbuga ja maski chiendeka guntu kona daktari bakwendeka kugigwa guntu kona ko itugwatanaira nabo nikenda tumba ku respond egitene riu kuri na mutunduko. Yes. Icho kakiuga Suzani kuringana na statistics iria ugo tuthomaira unkuona event no thitongeretie na makarikanti ni factors iri kuchituma tugendira kwagya mutanduko ukethira saidi na nya kethira saidi ya aja ujo taunine kethira saidi mbuga Igembe ikwithira kirumira mwana ne mitunduko ntijeni anto kuthurana congestion anto kuthura beton kana mbioyongo. Okay, for example rira turari na mutunduko yo ya murimo ya cholera yo kuringa imenti mbere itoambire kukumanage na tutegwa twena cases mbingi lakini Igembe North yo atwatire na njira iri iguru muno aratuambire kurusia antu bathatu atwatwena antu babegitwe baitwa antu 69 now into mibira tubieta contributing factors kana into bira bitwekagira watine number 1 for example toka ya kindogo nyuma utokona ni mbire ta murimo in bacteria bacteria tumeta Vibrio cholerae bacteria ikurukaga atia tukaenda kumenya bobwega bacteria ikurukagira kuria kioro kuria kioro no tumeta fecal oral route na kingi tukenda kwerewa bwega fecal oral route kana kuria kioro muntu ariaga ata ukireya ukurukira roye rwa contaminated na bacteria Vibrio cholera kana ukaria irio birabie na bacteria
kana ukaria matunda kana for example ukaya kuigua mtu ena bacteria ira ukathi kioro na rakithakene mbura yaura ikaya sukume rukoro rutonye murone antu bara bena agaitina bo beya bagite ata banywe royerura. So in that case rira muntu anywe royerura na rutie treated irunekagira muntu gwatina buri goro muno bakuwatwa mbio imurimo yoyo akorera kintu kingi kira kithima antu begwa bari ugwatina buri goro muno imikarire yao mikarire atiri ukaya kugwa antu bagutumira baguthikioro me obedification kana kiuba kunywa rute chamukitwe kana no kuthikioro wo makioro kala mukuthamba njara irunekagira muntu gwatine na bangi some other places begwa bari ugwatina no ntu botumira yatwita kioro kia muntu kire human fertilizer ukaigwetere treated iga spray watene askuma cavendish ino kinyayo nekagira antu watine alafu bara bayakete bioro na bitei na ngundi standards we ambaye ara nkika thikioroni kire mtora utatumira kioro bubwega ngiri kinyange cheye kitchen for example chiethere irio stiro biropen bikinyange irio bira mtu eye ari irio bira bitesha muketwe kana bitena monki orende biubekagira antu owatine no njira ingi kwegwa for example itona no orange was also another issue to do with aranto batamenyana ata murimo yo kinyagara nonto bamwe bathoganagia murimo yo akorera ka muntu arowa kana muntu na raithwa na iri wanjeria kwanja kana gutaika kana kuokewa we present na symptoms nikyo turetete no orange machine tukiuga murimo ya cholera ureta bacteria yeta vibrio cholera na kurukagira gukurukira kuria kioro kira contaminated na bacteria ya vibrio cholera na rira muntu ari bacteria ira anchagiri kurumu ikeu ukona muntu anjeria gutaika kana babange bakiwa bena abdominal discomfort kuma wendo kona anjeria kuthi tumeta effortless diarrhea na diarrhea no kana kioro kiyo kuthi wethi kioro kiroje utikusukuma gigwita kiongwa utikuleka nyo kinya na wetete alafu kiwa kiroje kaita rohero muchere uthambitie I mean ugatiga wathambia muchere wawona royo arukari koguo tekio kiro iweta na iweta na rira murimo yo warikia kuwata muntu depending na dose irorire ya bacteria ria ukiworete dose iguru igawere acute muno ara muntu ondairiaga within the time of infection to 8 hours no wingirwa muno no kaya kuwa treated at that time na muntu anjeria kuthirira actually tuga kire cholera kia kire ya muntu kakia kithima muntu akwa ikunyirwe roje nonto bakwaira kwarwa kana gutaika kwa kuthima muntu athi into dehydration na rita kathi into shock so inu ni yomba kuwekiuraga muntu kuituga murimo ya cholera murimo yo affect antu na reti tuga kesi yemwe ya cholera tume pronounce area na outbreak na nikora for great response to Red Cross partners bari kyo twira yagu kwena 30 ka respond ibega gwa bari on alert kenda bomba tunenkera njeki na roku watukinyirwa. Yes. Speaking of response Alex nuntu inkumenya ndimondera mbuga bweti inko imagine wita mbuga ndera antuma bengi bakwenda ka kwa sibitari yabadi ngikete ni murimo jwa cholera nchikeza kuri na training bonenka specifically kenda bo together kinyabingwa bukira exposed kiri murimo jwa cholera ima batwe tuitangu gina a team of volunteers kana ntubara bagusiendera mono ya organization na mbere tu ta response kinye ja response iji ingen kugaira chia disaster chia fire chia drought itwithairwa twambite gu train antu bara baketa kuitangugiria kenda bethro bari na skills batikeje kinyabo gutonya ugwatini oburia jatha iji na nditurari na mutunduko juju itumbite gu train volunteers beto kana bara timu ira twitana iria nayo ngugi
kuhusu murimo juju jwa cholera uria jwijaija uria jumba kugwatithanwa kuma ki mutungi kanongi na njira kinya cia kwirigiria kwau mantu jau jonthe daktari augira itumbite kinya twi kubaritana timu iria twithairwa tugitane ongogi kwau thaira beta na aria ki response ibethairwa bari well equipped kana bari bakaribu ega na beno menyo bwa uria bakomba go approach that situation. Sasa na to address mantu jegie roje na ampara no to imagine kagitaga kaingi ndira to barumiro impara iro banjeiria korega ku observe hygiene bakara tu okirage kuoneka number 1 number 2 ndira gutina roje it means nya personal hygiene umba kwithirwa kirema. Actually no for example tuga rira kwina ampara mirimo mingi ni umagira ta uyu matwalikia wa cholera nonto 1 ukeigwa kwina wagi bakorea na wagi wa bia korea kwigwa kuyanite na kwaga mbura na kukathima kwa kwina shortage ya roje na bia korea na drought ikioka so agitarira gutena roje for example kaya kwigwa tuga kere kurigiria ndani ya kurigiria murimo yonthe especially diarrhea diseases kana murimo tayoyo wa cholera tukwariria thai tuga okira muchie ompoma yonthe igwe yekirite bantu akuthombera roje na roje roro batiri kuigwa wigite kasabuni oko ya kuthamba njara na roje ukigwa rukirania rokathi urugurire uthambe njara now okaya kuwa gote roje nonto either one drought kana rogotiurite it means that muntu ationa roje rwa wikirako katangine karia so it happens that rira ukathi kioro tiona mbio uma kioro no batiri kuthamba njara so kwaga roje rwa kuthamba njara tetha thimba mono bage ya kuthamba nakio so rinde muntu noone roje lakini utirona mbecha cha kugura sabuni ya kuthamba reo kana utirona wina orange ya wikira even into tamuyu umba kuthamba na njara na rwirwa rukwita atia ruwitega so it happens that muntu akamata mycobacteria ete nacho aite nacio for example ya wete nacho sire njarene ukathi wethira bia kuria urie na njira utithambite alafu bacteria yetonya thina ingira yeyanagira na interview ikuigwa ageni gutiru yirukugana ndene ya nyomba yeku ndu tuga for example kaya kwewi matunda ibo kamikishwa ukuthamba njara mbere wandu matunda na matunda marako gitata ukuthambia bubwega alafu intenso sirona cyo gutumira kitchen cibatire kwigwa ire ntheru na ro prepare bia kurana byo ukegwa gitete ata gwikutheru so riro kwaga ruhirura it's another challenge ne go trigger disease kwigwa igioka into our population na gintu kingi kwigwa for example rira ukoigwa intobira ugutumia na bitithambitwe na ruyi rutheru kwa fact ya kuwa ruyi rutheru na nwagire kona ruyi enough na wona ruyi rwe contaminated ndorende enwitiriga dada thi ukegwa kwaga ruyi rwa kuthambia biro kuria nabio irunuka ritiriga dada thi ukegwa maybe no nto bwandro tinwagire nya bia kuria na bia kuria bia wona wabiona na challenge ire igoro mono it means that nya kuruga na kukaruga irio bitako bia bwega alafu sabere antu atari atheru na preparation ya orinde ni twikira affected enwe kathima prevalence rate kan incidence rate ya mirimo kwegwege oka especially inatundira with the fecal route na mirimo engira itonyaga na kanywita omebia mirimo ya moeba mirimo ya typhoid na eno ngeta kina sigera mirimo emingi ni korukagira gukurukira kuria kana utumira ntobira bite treated then onto bampara oringe anto baba inge bakageria go survive nikenda bomba go fight the economy of today aramba yokegwa kona bae kwina lot of vendors bakwendia roje roti yewe rwe treated karo treated those are some of the triggering factors baba inge bakendi irio bira wendia for example wita na ranjerene ota kwigwara waigire orende kwesiwe nchiko getatea iwetega so in that case ngira na chocho ta kwethera ria gana otira kunikiriro bia kubo
bubwega ngira na cio cia kamata bacteria from that side ikaja ikinyangirio biro kwendia ari ora ukaya kwa tibi kunikireta bwega no tibi preserve bwega olindo gekira the community ugwatina buri goro mono babangi bakaga mwanki wocha mukirio bya birugiro byatigara ntutuga irio bira bire na mpio bigwa bigikira ntu watina buri goro mono go spread bi murimo tayo wa cholera. So it means mtu ali watina bakuria orende biena irio bya biena mpio. So irio biena mpio lend is a triggering factor for the spread of this kind of diseases. Kwa wende ogune mpara na roye bigwa bire retend ke mirimo yonde retawane kuria kioro kya mtu kana ta murimo yoto kwalira gipindu yeah. Alex ndiria bukugita response kiri kuntukora kwithukiri ni cholera tijekithera kwitethio gwika in terms of tugendo jejeyu now that tukigwa roje na mpara ya big factor kiri cholera. Dairia twithairwo turi na buka jamukuthuko juu jwa cholera tumitaga emergency na kintu kiria kithairwo gikia mbere kuona uria tukomba ku arrest kana tukomba kugwata murimo juu mbere nontu ukauga ibuga ikuga ikuinja dam bamwe ba recommenda mbuga nikinontu bute kuinja dam lakini nande utikona kanya kau kamba kujukia kanya kau antu bakethirwa iba uteomba kwethirwa utimenya iba ukethirwa kinjaira dam nontu tijara pakethirwa bari ko tuamba ku respond na prevention at that period kana igitene riu nikenda tuomba iku arrest that situation to meet a emergency situation tayu chokuthoki tukomba go sensitize that community kenda through prevention urabomba go chirigeria mono igita riu makarikaja tongereke makarikaja tikongereke. Speaking of kurigeria Susan tumba gukabanira atia na mitunduko future mitunduko ya cholera. Okay, urato gwira atageri beto munde kana to kumbring on bond na atre kurigeri go kwega nkurukia kware ndo tumagira pesa kidogo kurigeria lakini gyo treat wa treat au tumagira pesa mbinge. Number 1 tukarigeria tumagira biara bibitano na biara bibitano nira tusieta F number 1 nira tugweta food kana bya kuria to make sure irio tukubiruga bwega na bikuruga bya twaria bya na mwanki na wewe bigatigara tubikunekera bwega na rato kaya kubiria tubishamukia turabie na mwanki. Number 2 F ya siere tusieta friends itandoje dojira chonta tokanyo tokameka sure ugo no kunywa rojo menye ugo wena na orange royo na arumete kawa weshwa ro treated na go-treat roje ikomeki sure tutumira uchamukia roje nkiarageria asura wetu wanthi kabisa roje ruraga atumira make sure rirare ikia kuruga guchamukia roje ruraro kutharuka kabisa arwekira kibuyu ni kitheru na nyona na gikombe kana na ngirasi entheru alafu na bautwe batutumira roje cha choba tukameki sure tukunywa roje ira ciumite ira tukumenya si preserved well na itire contaminated na ira sikurukite standards ira chibatiri kurukira enu neo F ya siere na F ya ithatu nira tukuga fruits matunda na mometo tubatiri kumeki sure mbere turia matunda tukuthambia matunda mara na njira chetu na chekiwa sideri na tole matunda mara ukewi maututetheria mire yetu nikenda yomba kunenkera mire yetu immunity tomba go fight mirimo yonde. So matunda matukalia fruits zibatiri kwegwa ire ntheru na ukeigwa sire ina good standard ire tu intat kwani acceptable to jage tundoleke na ukana wita na metene membene na ra membe ya wire ikwanjeria kula yakaliu ntito ko recommend no ntokori ana bamo beta na umende na bayeta kiorona aria na ngiga kinyanga cieje kinyange membe yaria kana matunda yaria so de bandi baizwa karakola matunda bakathambia matunda. Number 4 F yenge tuemeta fingers
fingers kana fingers ne biara biaku anytime ukathi kioro make sure ukuthamba na roji rugwiteka no thambe na roji rwina sabuni nikenda gomba kwigwo kiruta bacteria cira ciomba kuire njarene ciaku no kathamba njarari ukathamba njara kana biara biaku mbere uria biakuria mbere wandu mwaje na after wandu mwaje mbere after wachenja mwana ndaya first na nkuruki mbere uthurania biakuria biaku nabyo ibwega uthambite njara na urithamba njara na ruyi rutheru na ukaya kwigua utena bantu kana for example rawe nakyo ugumite kioroni utiromba kuona bantu akuthambira njara jukia gatungi gaku nta kachuria samoya utumire ile tipitap nto community of the workers be mashinani then ya family household bondi barutanitwe utumira tipitap kwa wende tukabera miabariganie kaboyo kara barutani daktari betu nara mashinani kenda wo makioroka make sure kuthamba njara roka make sure gatungi kara kena roje every time na wo tena sabuni ukathamba na mbio na no tethagiria kuruta nyamenge kuruta those kind of bacteria so that way no tugifight murimo yo na muntu akayagua na present na those ndariri ubwega ukathisibitari akube nawe ugatetheka na treatment ukanenkerwa na ugakira kuthicibitari uga kwa buga especially men buga batita cibitari no mtibo kira kuga iba kwanja but you are saying that uте muntu atajwa murimo watawe awatana banene twana toni ni antwarome naka na ine time ukaiwa no kuigwa kianja kana wena complication edisi bitaya haraka na wakego gitetheka yes Mpaka sana tubirire uno tuba madhambu chokere nkazi cha mwanya tuba kwiza kubatana bautu mutegero ruti byambirigiro kuba madhambu tukimaka na jaire kumana na rwari rwetura gukabanira na murimo ja Cholera ugorobana romo kakimeke ukingithira na kagitaga kega jukari mubango jogima ni utonga oni mbitaga ntinyari kimwe